Pravo je vreme za TV informator Mladi su zakon. U narednih nekoliko sekundi pogledajte šta smo vam to spremili za danas. Organizovan infodan u Beogradu. Domaćin Ministarstvo omladine i sporta. Šta je to Evropska omladinska fondacija? Već 2 godine za redom Republika Srbija je evropski lider u broju podnetih, ali i odobrenih projekata od strane Evropske omladinske fondacije. A kako bi mladi u našoj zemlji bili što bolje upoznati sa mogućnostima na evropskom nivou, organizovan je Infodan. Pružanje relevantnih informacija jedna je od najvažnijih potreba za unapređenje položaja mladih u Srbiji. Kako bi se mladi upoznali sa mogućnostima na evropskom nivou, kao što su šanse za stipendiranje i programi mobilnosti, u Beogradu je organizovan Infodan. Prisustvovali su mu predstavnici omladinskih organizacija i organizacija za mlade. Velika je čast da je Ministarstvo omladine i sporta organizovalo jedan ovakav dan sa visokim predstavnicima Saveta Evrope i sa velikim brojem članova raznih omladinskih grupa koje funkcionišu i rade u Srbiji. Mislim da je velika čast sa njihove strane da čuju jedne takve predstavnike i iskustva koju mogu da prenesu, iskustva koja sigurno mogu sve te grupe mlade da implementiraju i da koriste u budućnosti. The European institutions, the Council of Europe and also the European Union offer a lot of possibilities for young people to travel, to learn, to meet with young people from other countries, but very often they don't know how to get to these opportunities. So indeed it is very important to have such an info day today. The informations today were shared mainly with people who are active in youth organizations or in youth offices in different parts of the country. So we hope that this information is also going on and will reach other young people who could not have the opportunity to be here today. Istina je da u mnogim zajednicama ne postoji dovoljno interesantnih ili motivišućih aktivnosti za mlade. Zato lokalne i regionalne vlasti treba da pomognu mladima da razvijaju svoje ideje i projekte, pružajući im savete, ali i finansijska i druga materijalna sredstva. The state and also the European institutions have the duty to provide financial support for civil society development, and youth organizations are an extremely important part of civil society, but also to give young people as individuals the possibility to experience non-formal education activity outside of school, which are extremely important for developing their full capacities and their personality. O programima Saveta Evrope, ali i mogućnostima finansiranja projekata, govorio je Jean-Claude Lazaro, direktor Evropske omladinske fondacije. First of all, I would like to thank the Ministry of Youth and Sport to organize this Info Day. It's very important because the main problem we have about European measures for young people, it's not known enough. This kind of days also allow us as civil servants to know more on what's going on the field in member states. I'm sure that I will leave tomorrow with a different perspective of the needs of young people in Serbia, and I hope that I will find the time to give them enough information to apply to the Youth Foundation when needed. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić istakao je da je jedan od zadataka sa kojima se Srbija suočava sprečavanje odliva mozgova i vraćanje mladih stručnjaka u zemlju. To je glavni zadatak ovog ministarstva, da se spreči odliv velikih umova ili kvalitetnih ljudi iz zemlje i da im omogućimo neometan razvoj u samoj zemlji. Naravno da ćemo podržati školstvo u inostranstvu i usavršavanje na master i doktorskim studijama i da želimo da im omogućimo što bolje razvijenje, ali je glavni zadatak da se takvi ljudi vrate u zemlju i da znanje koje su stekli u inostranstvu implementiraju sve to u zemlji i pomognu celokupnoj naciji, narodu i svima nama da pospešimo sam standard i život u Srbiji. Budite kreativni i aktivirajte se. Ne dozvolite da sve ostane samo na ideji.
Ne treba ostati lenj, indiferentan i čekati da neka pomoć ili da sam posao ili kvalitetan savjet dođe, već ga treba potražiti. Treba biti gladan, ambiciozan i to donekle čak i oteti. Hvala vam što ste pratili TV Informator Mladi su zakon. Već sledeće subote očekujemo vas sa nekom novom temom, naravno u okviru jutarnjeg programa televizije Pink.